Na rubu Evrope i Azije, gde se dva sveta spajaju, jedna bitka je odjeknula kao prvi udar groma u oluji koja će trajati vekovima. To je bio sukob koji je obeležio početak sudara dva sveta, pravoslavnog srpstva i muslimanskog orijenta. Dok kraljevstvo Nemanjića dostiže vrhunac svoje moći, nova sila ustaje na istoku, Turci Osmana I, koji polako započinju svoje osvajanje. Ali pre velikih pohoda, bitaka pre Kosova i propasti carstva, sudbina je namestila prvi sudar kod Galipolja, tamo gde su Srbi krenuli da zaštite svoje saveznike, ali i same sebe, a Turci da utvrde svoje mesto pred kapijama Balkana. Oko 1311. maloazijski Turci su pod vođstvom Halil Paše na prevaru okupirali Galipolje, rešeni da otpočnu pohode ka Balkanskom poluostrvu. Kralj Milutin odgovara na molbe svog tasta Andronika, te brzo šalje vojsku caru Romeja. Prvi napad, odnosno bitka kod Galipolja, bila je samo početak Milutinovih borbi protiv Turaka. Srpski vladari su posjedovali privatnu vojsku nad kojom su imali potpunu kontrolu. Ona se razlikovala od narodne vlasteoske vojske za koju je bilo potrebno sazvati državni sabor. Tako srpski kralj šalje 2000 privatnih, odabranih konjanika ka Helespontu. Zbog tako brzog odgovora kralja Milutina, smatra se da je u borbi učestvovala i nekakva garda, kao na primjer Kumanska, ali koju je komandovala srpska dvorska vlastela. Ni u jednom izvoru se ne spominje ko je komandovao u bici kod Galipolja, ali je vrlo moguće da je to bio veliki vojvoda Novak Grebostrek, glavna figura celog ovog rata, koji će se istaći tek nešto kasnije. Veliki vojvoda bio je najviši čin u srpskoj srednjovekovnoj vojsci, ekvivalent današnjem činu generala. A samodržavni car Velike Romanije, Andronik Paleolog, ne male molbe i moljenja posla ka ovom velikom i krepkom kralju, Stefanu Urošu, a on kao mudar i vešt muž, podstakavši jastrebe na one koji beže, svoje srodstvo i telesnu stražu naučivši slatki svojim rečima, i tamo ih posla, svagda prizivajući Božiju pomoć. Zahvaljujući natpisu na ulazu u manastir u Starom Nagoričinu, zadužbeni kralja Milutina, znamo godinu ove bitke. Tamo piše da je manastir podignut 6821. odnosno iste godine kada kralj izbi Turke. Ova godina odgovara periodu između 1. septembra 1312. i 31. avgusta 1313. Povelja cara Andronika II. U kojoj iskazuje zahvalnost Srbima na ključnoj pomoći u borbi protiv Turaka potiče iz oktobra 1313. godine i ona se odnosi ne samo na bitku kod Galipolja, nego na kompletnu ekspediciju i rat kralja Stefana Uroša II. I Osmana I, osnivača dinastije i države koja će kasnije kroz istoriju ostati poznata kao Osmansko carstvo. I pošto je bio veliki rat među njima, ne jednom ili dva put, i zastupstvom dobroga Boga, dobro dobivši snage, pobediše ih, sekući njihova nečastiva tela kao travu poljsku. Đenovljani su upravljali pomorskim snagama dok su romejske i srpske trupe bile udarna igla na bojnom polju, s tim što su konjanici odbili da stupe pod komandu carske armije te su činili nezavistan odred. Bitka je jako brzo bila gotova, Turci su potpuno bili posečeni. Njih oko 2 do 2,5 hiljade spali su na svega nekoliko preživelih. Srpska konjica samlela je neprijatelja toliko jako da je i sam predvodnik vojske, maločas pomenuti Halil Paša, izgubio glavu pri pokušaju da se ukrca u lađu i pobegne nazad u Malu Aziju. Osinje gnezdo je bilo razbijeno i sada su ruke dvojici vladara bile odrešene da krenu u kontranapad. Varvari su bili odbijeni kao da su naleteli na tvrdu kulu i postiđeno se vratili.
Nisu hteli da ostane na tome jer ih je opsada jako pritisnula, pa odluče zato da pokušaju još jednom kod Tribala. Kod njih im se desila ista stvar, pa su pali u najgore očajanje. Kralj Milutin je ubrzo sazvao sabor u kojem je zajedno sa drugim državnicima, vojskovođama i crkvenim velikodostojnicima doneo smelu odluku o protivnapadu. Sveti kralj u Hrisovolju manastiru Hilandaru ove događaje opisuje sledećim rečima. I kraljevstvo mi čuvši ove reči od svojega tasta, cara Grčkoga, Kirandronika, skupina novo vojvodstva i vojske bogom darovane mi države i sve domočedce i ljubazne naše i dadosmo im mesto sebe našega velikoga vojvodu Novaka, nazvanoga Grebostreka, primivši blagoslov od gospodina mi i oca arhijepiskopa i od svega sabora srpskoga, te ih otpustih na te bezakonike Persijance. Carstvo više nije imalo snage da brani Evropu od turske invazije. Sukobi u porodici Paleologa i suviše su uticali na moć Konstantinopoljske imperije. Srbija je ipak, kao zemlja koja beše u velikom usponu, odlučila je da odabere svoju stranu u njihovom sukobu, koji se svakako ticao celog hrišćanskog sveta. Pred Srbijom, njenim kraljem i samim Grebostrekom je tek sada bio pravi ispit. Vojske dvojice vladara su se trebale sudariti negde u Maloj Aziji. Osman je godinama već bio u sukobu sa Romejima, od kojih je osvajao sela i gradove, nanoseći veliku štetu carstvu. Srpski istoričar Stojan Novaković beleži: Osman je u mnogome bio nalik na kralja Milutina, samo što se njegova volja nalazila u prilikama u kojima se stalnije mogla okomiti na određeni jedan zadatak. Prema kazivanju cara Andronika u Hrisovolju manastiru Hilandar iz oktobra 1313. kralj Milutin je bio voljan i da lično stane na čelo vojske, ali je iz drugih razloga bio sprečen. Stoga Novak Grebostrek je ostao na čelu i krenuo je putem grada Iraklije. Andronik Stariji je tamo dočekao srpsku vojsku i njene glavešine. Veliki vojvoda i ostala vlastela otišla je na poklonjenje caru, dok se vojska polako ukrcavala u brodove. Nažalost, ni u jednom izvoru se ne spominje brojčana snaga srpske armije, ali je izvesno da je ona bila brojnija od 2000 duša u odnosu na prethodnu bitku kod Galipolja. Srbi su ubrzo prešli verovatno preko Mramornog mora i stigli u Anadoliju. Prema kazivanju Danila II. Nisu se odvile ni jedna ni dve bitke, već mnogo njih. Gradove im do temelja razoriše, a sebi prigrabiše ono što su oni u velikoj množini, a po nepravdi skupili. Srbi su, kako tvrdi car Andronik, zadržali nezavisnost u Maloj Aziji, odbijajući da se, po naređenju kralja Milutina, podvrgnu pod komandu romijskih vojskovođa. Glavne bitke su se vodile oko Burse, Nikeje i Nikomedije. Osmanski Turci doživjeli su ozbiljne poraze. Po okončanju ovih borbi, koje su se završile najkasnije do avgusta 1313. godine, Novak Grebostrek je, iako stranac, velelepno dočekan u Carigradu. Narod je pozdravljao maloazijskog pobednika, a car mu je bio premnogo zahvalan, kao i kralju Milutinu i celoj srpskoj vojsci, što je pokazao u čak 2 Hrisovulje Hilandaru iz 1313. i 1317. godine, gde takođe hvali veliko junaštvo srpskih ratnika. Od jeseni 1312. do leta 1313. Srbi i Turci vodili su više bitaka i u svakoj od njih Turci su doživjeli poraz. Potpuni debakl Turaka desio se na samom početku, u prvom sudaru ova dva naroda u istoriji, na obali Mramornog mora, kod Galipolja. Do sredine naredne godine Srbi su pomogli ne samo sebi, Romijskom carstvu i pravoslavnom svetu, već i celoj Evropi odlaganjem nečega što je svakako bilo predodređeno da se desi jednoga dana. Osman je bio neuspešan, ali njegovi potomci, jedan za drugim, otvarali su sebi nove puteve ka starom kontinentu. Njegov sin, Orhan, ispunio je očev san, te je zagospodario gotovo čitavom Bitinijom, dok se Orhanov sin, zvani Murat, pripremao za daleko ozbiljnije i krvavije pohode,
koji će mu na kraju doći glave.